službu Aerodroma Niš. Medijski pokrovitelj je televizija Zona i Bela Mi. A sad vas molim da bude apsolutna tišina. Apsolutna. Gde je gimnazija Bora Stanković? Bez uva. Hvala, Bora Stanković. Gde je Sremac? Ugostiteljska škola. Svetozar Marković. Ekonomska škola. Gde su trgovci? A medicinari? Tekstilno-prehrambena. Administrativno-birotehnička. Prehrambeno-hemijska. Građevinska škola. Ok, a gde su nam umetnici? Nikola Tesla, Mija Stanimirović, 9. maj,